ahin pen kusame ajo dikoi pen Karbi Anglong, West Karbi Anglong, lapen Dimahasau, district ahin pen kusame Autonomous State nangkache song no bangke ajo dikoi pen nangkache song, abang so kache song no bangke komat ne bangke heliamu ijo pen apran dam nanglo komat ne bangke hongha hongruman nanglo komat ne bangke labangso piniani ananda Autonomous State ngaca songong itu nunggulan lasi Autonomous State lagi itu mah constitutional right mata itu hang bidani kudikar lagi itu kecelong lagi aron doek aron harus cari ya aron lorong sinang tok bida lasi nili casemepet Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Moniram roha pham nili ki bukang tung mate nili tung ki bukang tung ki jong kang tung ya lapu hello alangli MEC kedam tang MEC election aprang le punon MP election aprang le punon lapen MLA election aprang le punon alangli election hidung amelo alangli chethok adho pringet alangli hembrek aphan alam kरेंगे जय नील तुम बीजेपी सरकार जों सिके बांगलो बीजेपी सरकार जों सिके हाइलो प्रोदान जे नील तुम हेम्ब्रेक मा के नील तुम सि पचुन पोल अपन बीजेपी सरकार सि पचुन पो लासी kedam tang MP election हो पुस्तमे आलाले तुम मैनिफेस्टो लंदो आलाले तो আমি জঙ্গি আন্দোলন কৰি যাম কিন্তু বহুত দিন হৈছে আমি সহ্য কৰিব নোৱাৰা হৈছো গুটিয়ে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই কথা কোৱাটো তেখেতৰ যিটো স্বভাৱ তেখেতৰ যিটো চৰিত্ৰ আপোনাৰ স্বভাৱটো সলনি কৰকচোন আগতে আপোনাৰ স্বভাৱটো নিকাহ হওকচোন আমাৰ কাৰ্য্যালয়ত আহি পেলাই আমাৰ যিটো কমিটিয়ান হিচাপত আপুনি যিটো কথা কৈ দিছিলে যে অট'নমাছ ষ্টেট নহয় বোলে এতিয়া ছুপাৰ ষ্টেট আপুনি ইয়াত কিছুমান আমাৰ ক্ষমতা আছে আমাৰ কাৰ্য্যালয় অট'নমাছ কাউন্সিলৰ কিছুমান ক্ষমতা আছে কিন্তু এই ক্ষমতাবিলাক আপোনালোকে লৈ গৈ আছে আপোনালোকে কি বুজাব বিচাৰিছে আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে গতিকে আপোনাক কণ্ডেম কৰিছো অনাগত দিনত আপুনি তেনেকা তৰল মন্তব্য কৰা তৰল কথা কোৱা আৰু এনে ধৰণৰ কথা কোৱা আমি যদি গম পাওঁ আমি যদি পাওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰ্বি আংলঙত অহাটো আমি নিষেধাজ্ঞা কৰিবলৈ কিন্তু বাধ্য হ'ম Karbi Student Association vehemently condemned the Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma, for mocking the autonomous state issue by making sarcastic remarks on the autonomous state issue by calling out Karbi Anglong as super state, which have no provision in the Indian constitutions. Such comments from the Chief Minister is highly condemnable for insulting and hurting the aspirations and sentiments of the people of Karbi Anglong. And also, the Chief Minister of Assam must be aware that implementation of Article 2424A or autonomous state is the long-standing demand and sacred aspiration of the people of Karbi Anglong. And hence, insulting and mocking the autonomous state issue will be not tolerated by the people of Karbi Anglong and also by the Karbi Student Association. And therefore, we, the Karbi Student Association, appeal the Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma,
to take the issue of implementation of Article 244A or the issue of autonomous state in serious manner and implement it at the earliest and stop playing with the emotions of the people of Karbi Anglong, or else we, the Karbi Student Association, will boycott him as the Chief Minister of Assam and also stop him from coming into Karbi Anglong. So this is our main demand, this is our main appeal that we would like to make to the Chief Minister of Assam and also to the Karbi Anglong Autonomous Council CM Moniram, that playing with the emotions of Karbi Anglong will not be tolerated by the Karbi Student Association. Because of this autonomous state issue, because of this implementation of Article 244A, many people of Karbi Anglong have sacrificed their life, sacrificed their properties, sacrificed their houses, sacrificed their families. Hence, playing with such emotions and mocking. আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি তৰফৰ পৰা আমি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি তেখেতক হুকিয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতক প্ৰত্যাহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতে ইয়াত কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱত অন্তিম দিনাখন আহি পেলাই ইয়াতে তৰল কথা কৈ গৈছিলে, তৰল মন্তব্য দি গৈছিলে। সেই তৰল কথা কোৱা, তৰল মন্তব্য দিয়াটো আমি কোনো পৰ্যায়ত কোনো কাৰণতে আমি গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ। তেখেতে অট'নমাছ ষ্টেটৰ কথা নকৈ ছুপাৰ ষ্টেটৰ কথা ক'লে, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য মানে কথা কোৱা হৈছে। এইটো তেখেতক আমি কণ্ডেম কৰিছোঁ। বহুত দিনৰ পৰা দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আমি দাবী কৰি অহা অট'নমাছ ষ্টেট, কিছুমানে ইয়াত বহু লোক শ্বহীদ হৈছে, মৃত্যুবৰণ হৈ গৈছিলে, তেখেতসকলক এইটো চূড়ান্ত অপমান কৰিছে। এইটো সাংবিধানিক অধিকাৰ হয়। এইটো চৰণ না কাকুৰি জংচি na klembom na prote kebang jilangan ni bangke alani phanamake nitu kar bilochali song pada bangke Jemson Timung kese pekse pe alani phanamake kar biang long bangke wang li polang phan boycott na ko alani phanamake nihata kya alani phanamake nitu jari kuri na ko lalo lasi ami karbi satron tha kendriyo komiti tore ke nitu si pachunpo busame kedam tan parliament session along nitu kachatoidun MP forensing be fan busame central along harda pena pachini dun mate halbang so session na pachini dun bangke a proposal awi pusi na thandu lasi central government le punon la pen state government le punon la pen tar karbi anglong ke to bom non council kacheri bom atum na itum heratha non labang so na itum kachicha ahem break pini ani ko pia polo karbi anglong west karbi anglong la pen dimang so ke do rat atwa pham pini ani na to pulo nang chong thui bom na itum sile lamcha kachi pilobo lasi labangso kar bilochali song pada bangke nilitum komantunes tame lapen himonto biswa sharma alangli awor adur chelanangji alangli pana adur awor chelanangji lang puja kelehelo alangli kupilo pacalai taipen kar biang long arat labangso handbrake komantune pen nagache song ladak komantune ke ahem arichi open alangli tum non pini ani ata ahem awe arirame latung hongha hongru lasung kemanang alal tu man lagi na opoman na kuri lagi na ngela rem lagi lasi alali himonto biswa sharma bersama itu kar bilochali song pada bangke alali phanam bang pin rem lo lasi kewang jilangan di bangke alali tu non central government da BJP lapen state government da BJP lapen non dakar biang autonomous council bersama alali tu non make jakong tu bomna lasi alali tu prab jing pen alali tu kecip alali tu kacicak alam cak bangke alam tukar biang long abharman handbrake kehang na chesong alam tum kacicak bangke pepleng back nanji pepleng ke tige bangke tukar bicara song pada bangke kacicong bangke inton jenu lasi Dr. Himonto Biswa Sharma bhan bangke ki bukantung alam bangke lalo jekar biak he atu bangke jog lubo thekhere bupensi alali bangke itu makar biak he bhan bangke nanglang rok itu makhe bhan bangke nang celem rong lasu si thelong lasi pini ani pada bangke nilitum
alang lipan ka kondem gantung, alang lipan ka pendem gantung ala hello, alang li ke la mona som jong si alang li la sona ot, la sona